Mutetezi wangu ni Yesu, mutetezi wangu kwenye maisha yangu. Mutetezi wangu ni Yesu, mutetezi wetu kwenye maisha yetu. Mutetezi wetu ni Yesu. Tukisoma habari za Ayubu, alikuwa mtu mwenye heshima kwa mali zake. Kipindi alipokuwa na utajiri wake, alikuwa na watu wengi sana. Alipoishiwa utajiri wake, watu wote walimkimbia. Alibaki na Mungu wake. Mungu alimutetea. Ndugu yangu, inawezekana upo kwenye jaribu, ndugu mpendwa, ukielezea shida zako, ndugu jamaa na marafiki, wengine wanakwambia wapo safarini, wengine wapo kwenye vikao, wengi wanakwambia baki na Mungu wako, juana naye. Hawa ni watu wanabadilika. Rafiki wa kweli, wa kweli, wa kweli ni Mungu Baba. Tunasaidiwa na Mungu wetu, watoto wa Mungu. tunasaidiwa na Baba yetu, Tunapambaniwa na Yesu wetu, tunapiganiwa na Mungu wetu. watoto wa Mungu. Sisi tunatetewa na Mungu Mtumaini Yawe, Yawe, Yawe. tunapiganiwa na Mungu wetu, Sisi ni washindi, tunasaidiwa na Baba yetu, tunapambaniwa na Yesu wetu, tunasaidiwa. tunapiganiwa na Mungu wetu. Sisi ni washindi. Tunatetewa na Mungu. Yeah, 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 yeah. Sisi tunatetewa na Bwana, hatuna nguvu ya kijeshi. No, 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 no. Hatuna watu wengi wa kututetea, tunatetewa na Mungu Baba usiku na mchana. Kazi zetu ukiona zinaenda vizuri, tambua kwamba tunatetewa na Bwana. Watoto wako wakifaulu masomo, tambua kwamba wanatetewa na Bwana. Familia zetu zikiishi kwa amani, ndugu zangu, tunasaidiwa na Bwana.